Kurdistaniye. Şınavından uçayan radyoya denge gelden başkodarın heceyru 13 October 2025 düşemli Brüksel'e saat 13 Ahmet'e çağırdı. Emin uçayından hava rojede peşkeş bikin despekcan serun uçayınma. HPG Haşgerler Azadiye Kurdistan'ı bibirani. Komiteye Bakuruşatı Suriye ile Şamiye. Sezai temeli meclisi ahvi ugut komisyon ve tavle breve raporu hevditine bike. Serok Veziri Irak'ı Sudan'ı Çumsri. Dubareden başkodarın hecem dest biber firan uçayan xadikin navendar agahandun uçepemeniya HPG Haşgerlayın Azadiya Kurdistan'ı bibir ani. Navende cemalbatın şeydan Uğulat Parizi Kurdistan'ı re sersağı xost. Navendar agahandun uçepemeniya HPG bedaxiyaniye ki haş şehidin tekoşin Azadiya Kurdistan'ı bibir anin. Dedaxiyaniye de u hate gotin Hevreyin Merruni, Dünya, Bedirxan, Mahir, Baran, Andok, Simko u Şahan be eşk azadiye berexwedan çiyen Kurdistan'ı hebuna xwe yadê doza azadiya gelê Kurd kirin û bûn milîtanên apoyiyên fedayî. Bi îdeolojiya PKK xwe jinû ve afirandin bûn ferdên azad. Di nava tekoşînê de bi rolên bêhempara bûn. Li her devera Kurdistanê ji bo gelên bindest tekoşiyan. Li her kuncika Kurdistanê bi canbexşiya xwe destan nivîsîn. Bi beşdariya di nava jiyanê de û sekna xwe di dilê hevreyên xwe de cih girtin. Bûn şoptarên Egît, Berîtan û Zîlanan. Navê xwe li dîroka tekoşîna me ya azadiyê dan nivîsandin. Bi vîna xwe ye ji pola beşdarî tekoşîna dijwar a sala 2019 bûn. Bi biryardarî wêrekiyeke mezin ev tekoşîn bi awayekî fedayane mezin kirin. Xwe ji bo azadiya rêbera û gelê Kurd feda kirin. Em şehîdên xwe bihez kirin, hürmet û minnet bibîrtînin. Soz dedin ku meşa wan a rêbertî û Kurdistana azad bi serketinê tacî derbikin. Em ji malbatên hevreyên xwe yên şehîd û tevahiya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan û Gülcan Akdoğan, Binasnav Ronahi Colemirg, navê dayîkê Ayşe, navê bav Kemal, li Colemirgê ji dayîk bûye. Dehê çilaya 2019 li herêmên parastinê yên medyayê şehîd bû. Aşîret Aktaş, Binasnav Dünya Nerduse, navê dayîkê Canê, navê bav Arif, li Colemirgê ji dayîk bûye. Dehê çilaya 2019 li herêmên parastinê yên medya şehîd bû. Şervan Aslan, Binasnav Bedirxan Qoser, navê dayîkê Gülseren, navê bav Mehmet, li Mêrdînê ji dayîk bûye. Di 24 Tebaxa 2019 li herêmên parastinê yên medya şehîd bû. Yahya Yürek, Binasnav Mahir Can Digor, navê dayîkê Kandîle, navê bav Rifat, li Qoserê ji dayîk bûye. Di dehê çilaya 2019 li herêmên parastinê yên medya şehîd bû. Redvan Turgut, Binasnav Baran Eleh, navê dayîkê Raziye, navê bav Said, li Batmanê ji dayîk bûye. Di dehê çilaya 2019 li herêmên parastinê yên medya şehîd bû. Aydin Özdemir, Binasnav Andok Jirkî, navê dayîkê Hanım, navê bav Muzaffer, li Şirnexê ji dayîk bûye. Di dehê çilaya 2019 li herêmên parastinê yên medya şehîd bû. Rıza Sofi, Binasnav Simko Tolhildan, navê dayîkê Xanim, navê bav Ahmet, li Kotolê ji dayîk bûye. Di dehê çilaya 2019 li herêmên parastinê yên medya şehîd bû. Murat Alioğlu, Binasnav Şahan Xelxelî, navê dayîkê Arife, navê bav Beşîr, li Wanê ji dayîk bûye. Di 27 çilaya 2019 li herêmên parastinê yên medya şehîd bû.
کمیته باکروشات سوریه لشامی ایوارا یک شمی کمیته که افکاری و لشکری یا باکروشات سوریه گیش پایتخت سوریه شامه تپاین کمیته برایدارن اولکاری و لشکری ین وزارت کارین هندور و پاراسنه ین حکمت و گواسا سوریه ره هفتیتنه بکه لگوری آگاهیان د جیوینن ایرو ده و مجارن لشکری و اولکاری بینن خواندن فرماندار گیشه زن سوریه دموکراتیک قصیده مظلوم عبدی راگهاند بکو کمیته که لشکری و اولهیه دمک نزدیک ده بچه شامی سزای تملی گود کمیسیون ده و هفدیتینه به برز عبدالله öcalan ربیکه سرگویکیل کما پارتیا دموکراسی و کویه گلان دم پارتی سزای تملی لی مجلس جیوینا چپمنی لدارخوز و بویرین دروژه ویدن خواند تملی دسپیک بالکشان سر دوسیا مرنا خوانده کارازانگه روژی کابایش کو لوانه به گمانباری جیانا خوش دسته و دیار کرکو سزای دیار کرکو سازی tıpa adli hincet u delin nuxumandiye. Sezai temelli ragihan kudu kanuna infaz ederdi ve kevi bekirin u gud ve davili pekanen keyfiyen desteğin çavderi u idareye beyanin. Mesela girtiyen nekhoş ve brengeki mayinde çareser bibe. Cezayı girtigeyi hatta be hatta giran kiri kul de verekedin a cihani nine de jhole berakirin. Beguman de mafi heviye tavle benaskirin. Seruk vekile komadan partiye sezai temelli de şankir ku peviste komisyonal meclise bre rapore evditine bike gud de heyetek bidiyarkirin be diyarkirin u biçe imraliye. Evyek de bileskini be plan kirin. Beguman heviye me eveku heyetek khurt be temsiliyeta herkesi bike. Veriya her tiş partiyen ku koma khane her waha partiyen ku koma khanine jid karin nava heyete bene temsil kirin nej bu jareki hevditin ve bre ku pek ware kirin da khazama eve ku ev yek pek ware komisyon ve hafte delejin u jwanan gohdari ke komisyona hevgirtina netevyi xuşkubrati u demokrasiye ku de çarşıya pevajı aşçıvcıva demokratik deli meclisi hati avakirin ve de roja çarşıme biçve komisyon de ve hafte el rextrenjin u jwanan gohdari ke tevgerajirin azat teja u inisiyatif jrana pedivyamen başti heyeji de ben gohdari kirin legel ve her waha deli endamin komela foruma rextren jwanan go forji weren gohdari kirin Meclisa Jinan Dem Partiye gut ne faşizm le tekoşina aşte ya jinan ve ser bikeve. Meclisa Jinan Adem Parti retici erişe nicat peresti uzayendi yeni ser siyaset ajın daxuyanek niviski oşan. Da daxuyane de vahat kutin yenku bis sor kirin nicat peresti zayin peresti u netev perestiye erişe siyaset ama ya jine dike bila barzanı ben jin ve de je kombuna le dora pevajı aşte ucvaka demokratik berneden. Deve demaku heviya aşte ya jinan mezim buye gotinen faşist u eriş li ser siyaset medarın jin tesadüf nine. Yen ku xaj siyaset aşer xoli dikin ev hezin ku hevdidin gelan berdin hev u rantej şer wer bigirin. Mesajlarına dem parti diyarker ku bi dest siyaset a serveriya mer axaftinin siyaset medarın jin tenkirin u hedef kirtin. Bi zamanın nicat perestiye meşandına operasyonun xapandını suç keledici civake bi teybeti jiledici jinane. Emli hempervan erişen ser heviya aşte ya civake u jinan pêdeng nemînin em ê pêdeng nemînin jî em ê li her devera ku lêne têkoşîna xwe ya li dijî faşîzm mezin bikin û ısrara xwe ya dijî aştiyê de dewam bikin ne faşîzm lê têkoşîna aştê ya jinan ve bi ser bikeve. Bu bone salvegera komple navne tevi ya nehir jotme ya li dijre berapo Kurdistani li qadam bun bi teybeti jî gelek navenden Bakurê Kurdistanê û Tirkiye çalakî pêkatin. Çalakiya dawî mîtînga bi navê azadî û civaka demokratik bû. Platforma saziyên demokratik mîtîngê li Batmanê bi beşdarî hezaran kesî organize kir. Ji navenda navçe û gundên Batmanê bi hezaran kes beşdarî mîtîngê bûn. Wekî gelek welatî ji Amê Şirnex û Sêrt û Mêrdînê jî berê xwe dan mîtînga li Batmanê daxwaza li qada azadiya rêber apo bû. Bi taybetî jin bi cil û bergên xwe ya rengîn li qadê di soziya xwe ya bi rêbera porê anîn ziman. Jinên beşdarî mîtînga azadî û civaka demokratik bûn ji jin nîvsirê axivîn. Jina got aştiyê bi azadiya rêbera po pêkane.
آزادی به معنی بزی ابو وانا خاطر سلعدین مارتنه او جلام بوی هر کس ام خاطرش بو آشتی بو وای بندستی آشتی توازن بارش توازن بارش گرک بشی سروکاتی و سلو جانجی و دورجی وای بندسته امشتبار آزادی توازن بر خاطری کو مش آزادی دست بکر براستی ام بمشیه کی و بروحه کی آشتی چه بده سروکی وی گلی و سروکی ترکی به هر قرارتی بدن دی شاری راوستین ام دایک شبو آشتی امل هر دوری قرینی خبکن آزادیه بوی کشتن نبه بوی خون بسکنه بوی آشتیه بوی آزادیه بوی سروک من آزاد بر سروکاتی özgür به کرجی özgürü ولات مجی özgürdü به سری سروکاتی بوی آزادیه سروک خود فازم سروک خود آزاد بکن میشونlar بوی هر کسی سروک منش بوی نتلیش بوی دنیای طبیعی اموی دخوازم و امش بوی چیه سروک که سروک من زنگین ناس بونا بارشش بونا بو خوشی وره بی ولاتی کس نمره نتیر نکر نه تکس نمره امیش بونا وی هاتنا متین که ما خوکس بطور و زنکی یا البوی الله و جلان هاتن بارشی دخوازن نماشتی دخوازن ام بوی بارشی واسطی هاتن زوی حفیه هاتن بارشی دخوازم از یکیتیه دخوازم از سروکه تنوی دخوازم ادخوازم سروکه ما بارش خوستیه سروکه ما دنیا راست کریه سروکه ما دنیا دوست کریه ام دخوازنم یکیتیه ما هبه ام دخوازن سرکتنا ما هبه سروکاتش بوی دنیا تبیه نه سروکه ما تنه دنیا تبیه دنیا تبیه جعبه سرسکنیه تم سرسکنیه بلگودارن هجال شمزینانه ریخستن بونا دارین دیوانین دبن ناوه داوتان ده دین دار خستان نگله کندین گری دای گور او شمزینانه ریخستن بونا دایشی حزب الله باوی که جیتی تین روژه د پلاتفورمن دیجیتال ده گلک دیمن هاتنه پاروکرین و پشت ویجی ده لیکولین آژانسان ده اشکره دبه کول هرمه به تایبتی لگوندان کارین ریخستن کرنا کومن چته تین کرن ولاتین گوندین ماسیرو و ملاویان گوتن کود ناوه دعوت و مولیدان ده جوین تین کرن نشتجین هرمه جی گوتن روژان جاره که دبن ناوه دیوانه ده جوین تین چکرن دوان جوین آنده کس زیان جی کسین کو لدر وی ولایت پرورده دیتنه قرصا قرآن و کرن او گوندیان زاروکین خوشاندن وان قرصان لگوندیان پشره فهم کرن او آرمان جوان کسان جدایه او زاروکین خواه نشاندن قرصان گوندین جگونده ماسیرو ملاویانو بود زاروکن ما هم لهمبر ما هم لهمبری جنان سوردکم جبو کسین کو جبو هلبرین دنگین خو بکارتینین جید بیجن او کافرن گله که جوان به باندور بون او روجا هلبجارتنه لمالن خو رونشتن ج زاروکن کرد بیجن به زاروکن کش نلیزن هن بلیزن و خوده و بگه ریکه جهنم گوندیان کرن کو اف دو سالن باندورا وان کومانیا لسر زاروکن وان گلک مزنه او جبرویجی نچار دمینن زاروکن خو بشینن باجاران جناب ناوی سه آکو تگوتن تکیلیاوی به ایریشا کو ده 8 ایلون دل ازمیر زاروک 16 سالی لهمبری قرقل پیکانیه هی هاتیه بنچافکرن و گرتن ایدایکتن جه اوه کو جوله مرگی جنک زوجان دی جه هفجین خویر گوتیه از بریا خوده ده دچم از جوان را خدمت دکم چویه و جاره گدن آگاهی جه نهاتیه گرتن
Di sê rojên Dawîdê de kes hatin revandin tora bafê mirovan Kurdistanê ragihand ku di nava sê rojên Dawîdê deh çalêkvan û welatiyên Kurd li bajarên cudayên Rûşlatê Kurdistanê hatine binçavkirin û çaremî wan nayîzanîn. Tora mafê mirovan destşan kir ku di heftê cotmehê de çar ciwanên Kurd hatine binçavkirin. Piştî çend saat lê pirsînê Rebwar Musewî û Zahîr Azarî hatiye berdan. Lê çarênûsa Keywan Saîdî û Feqrettin Xalîdî hînanê diyar e. Rêxistlê destşan kir ku di heman rojê de dû welatiyên Kurd hatine binçavkirin. Du çalêkvanên Kurd Muhsîn Gerdîşî û Hisên Gerdîşî jî li bajarê Bokanê hatine binçavkirin û şandin girtika Urmiyeyê. Di roja heştê cotmeyê de jî xwendekarekê Kurd ji aliyê hêzên çekdar yên rejima Îranê ve hatiye binçavkirin û birincê gene diyar. Rêxistinê herî dawî got di 11 cotmehê de jî Efrîn İbrahîm yê 27 salî li bajarê Mihemedê hatiye binçavkirin û aqubeta wan jî nediyar e. Rewşa girtiyên li girtigan jî her diçe mettirsîdar dibe. Li Duhokê di şewatê de du karker jiyana xwe ji destan dida xuyaniya Müdüriyeta Parastina Sivîl a Duhokê de hat ragihandin ku li navçeya Kawûşê agir bi atoliyekê ketiye. Li gor daxuyaniyê ji ber şewatê du karker jiyana xwe ji destan ajokarê tankerê jî bi şewata ji sedî hevdû pênc bedena xwe birîndar bûye. Rayêdaran diyar kir ku şewat hatiye kontrolkirin li gorî agahiyan ji ber şewatê karker Mesûd Husên 23 salî û Xidar Hîndar 19 salî jiyana xwe ji dest daye. Serokvezîrê Iraqê Sûdanê çû Misrê bi serokatiya Serokkomarê Misrê Abdulfettah Sîsî û serokên dewletên Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump îro civîna bilind a Aşçê ya Şarm el Şerq tê li darxistin. Li gorî daxuyanê Ofîsa Serokvezîrtiya Iraqê Serokvezîr Muhammed Şia Sûdanî ji bo tevlî civîna bilind bibe çûye Misrê. Di daxuyanê de hat gotin arman ji civîna bilind ew e ku dawî li şêr li Xezayê beyanîn hewdanên ji bo aramî û aştiya li rûşata navîn bêne xurt kirin û ji bo ewlehî û aramiya herêmê rûpeleke nû bên vekirin. Çekdaran êrişî zanîngeha Şamê kir lavenda çavderiya mafê mirovanan Sûriyê Sorê ragihand ku komeke çekdar girtin ser ofîsa rêveberiya fakülteya wêjiyê ya zanîngeha Şamê û êrişî xebatkarekê fakülteyê kirine. Zuhrê diyar kir ku sê ciwanên çekdar ku tê gotin birayê xwendekareke doktoreyane ketin ofîsa rêveberiye û êrişî profesör kirine û ofîsê xirab kirine. Ev bûyer bû sedema hêrs û nerazîbûna xwendekar û endamên fakülteyê. Li gorî Pakistanê 200 Talibanî hatine kuştin, li gor Talibanê jî 58 leşkerên Pakistanê hatine kuştin. Li ser xeta sînorê hevpar di navbera Afganistan û Pakistanê de di navbera hêzên her du welatan de şerên dijwar qewimîn. Her du aliyan ji ragihandin ku wendahiyên giran hene lê hejmarên di daxuyaniyan de gelekê ji hev cuda bûn. Artêşa Pakistanê roja yekşemê daxuyanek da wiha got. Di vê êrişê de 23 leşkerên me şehîd bûn. Di operasyonê me de zêdetir 200 endamên Talibanê û terorîstên girêdayî wan hatine bêbandor kirin. Berdevke hikûmeta Talibanê Zabihullah Mücahid jî ev daxuyanî da ve bersiv dabin pêkirinin dubare yên artêşa Pakistanê yên ser axa Afganistanê û êrişên wan ên esmanî. Di operasyonên me de 58 leşkerên Pakistanê hatine kuştin, neh şervanên Talibanê jî jiyana xwe ji dest dane. Serokvezîra Pakistanê Şehbaz Şerîf jî wiha got. Em ê tu carî tawîzên nedin her êrişê wê bersiveke xurt û bibandor bibe. Belê godan jî em hatin dawiyan û çeyên xwe lê em ê bi straneke strana li ser Leyla Qasım hatiye gotin. Divê mirov ji şehîd Helo Dêrsimî guhdarî bike, kerem bikin em bi vê stranê xatir ji we dixwazin. Aniha dem baş. ای هوار زندان ماله
هوسای خمانم ای هوار هوسای خمانم لیلی 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 یکم لیلم جوانه لیلا بیت کلی نظر هوسای خمانم ای هوار هوسای خمانم زلفاسی اگد لیلا تال تال بکیشم بخم لیشان لیلا نازی بکیشم ای هوار نازی بکیشم لیلی 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 یکم لیلم جوانه لیلا بیت کلی نظر هوسای خمانم ای هوار هوسای خمانم لیلی 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 یکم لیلم جوانه لیلا بیت کلی نظر هوسای خمانم ای هوار هوسای خمانم بودا بی کریم لیلا دوسی من وانو بودا بی کریم لیلا دوسی من وانو آخر زندان کی راویم لیلا جوانی ای هوار لیلا جوانی